Sas condiciones de su tempus a supra de sa Sardigna previdin chelu generalmente serenu, ch'in possibilidade de addensamentos in su die, impossibilidade de sos relievos. Sos ventos an solare debiles a regime de brezza. Sos mares s'ant a mostrare pago movidos o movidos. Sas temperaturas mínimas sunt previstas in aumentu ligeru. Casteddu 20, Tattari e Nuggoro deghe 8, Aristanis deghe 9. Sas temperaturas massimas sunt previstas in aumentu ligeru. Casteddu 29, Tattari 30, Nuggoro 26, Aristanis 31.